منفی چیز ہوتی جائے گا آہنی رکھیں نک زیادہ ہیں تو یہ حوالہ حلما کارکنگی کہ نوجوان حوالہ اچھے بڑے جہد اچھے بڑے کوشش بھی انا منچو کہ نوجوان حوالہ گپا ہے تی خیال اچھے بڑے کھار بھی کہ آؤ کے وقت فائدہ چسبے کنا اور اچھے بڑے موقع ہستے ہیں کہ آہنی واسطہ خاص کر بلوچستان ورنانے واسطہ تو آہنی واسطہ خاص کر اسکالرشپ بھی یا مالی سپورٹ بھی تو کا بیپ سے شکلا یا دیکھے ادارہ ہی نہیں ہوگا اما اسکول استاں بعد زیادہ بھی وہاں کالج زیادہ بھی وہاں لائبریری ہر جگہ بھی وہاں اور ہاسٹل سہولت خاص کر جنکاں بھی گوں تو مواقع موقع اچھے بڑا گندے کل مستسی تے سمجھنے ضرورت ہے بعض بار مخلوق دا پائے کہ ایسے علاقہ سے پاس مسائل ہو بعض زیادہ مسئلہ ہو تو شاید دارے اپرچونٹیز ہے کو خفص مسئلہ دا دے کہ ننا مائنڈ سیٹ انداخہ کرے اسپیسیفک مسئلے کہ نرے صرف مسلک نظر بیرہ مسئلہ تے تیٹی ڈکوکنگ اپرچونٹی نظر بفضل بلوچستان تے نوجوان تے کہ ارگڑا اپرچونٹی ہے وجہ تا کم کرے وسائل مرے رہے زیادہ مسائل مرے رہے تو اپرچونٹی زیادہ مرے گی نہیں ار کرے مسئلہ نہ سے حل اس کشی سے اور وہ دے بہتر کا سرٹی دے سے تو اگر اپرچونٹیز اتنا نیت کے لائبریری نے جوڑ کا اپرچونٹیز ایسے نہیں ہاسٹل نہ بار بار ذکر کرے نہ اگر کرے نہ زیبائیں گا ایڈک آرا کرے خواننگ نہ شوق کن کرے پیشتر میں رہتے وہ تو ایسے بہترین ماحول اس میں لے تو اندھ کے پی سی ایس اور سی ایس ایس جیسے ایگزام آتے پاس کرنے کا پسا یا کرے وہ پی ایچ ڈیز کا انہیں کا پسا اندون کرے اکیڈمیز تاری نہیں اخص اکیڈمیز دیکھے اپرچونٹی ہے اندھ کے کمنگ اکیڈمی کو اپرچونٹی زیادہ ہوں پین کریٹ کا بہتر مواقع بہتر انوائرمنٹ زیادہ جون خواننگ نہ جوانو ٹیچر تو کل برے رہے یونیورسٹی تنداخہ سیم اپرچونٹی ہے ات پیشن یونیورسٹی بسونو سب کیمپس جوڑ کے نا بلوچستان دے مطلب اپرچونٹی ہے رے اگر انٹرپرینیورشپ نہ سیڈین چنگو کاروبار نہ سیڈین تو بلوچستان دے کلن زیادہ موقع ہے انتے کہ اوور کمپٹیشن تو اپرچونٹیز ایک بلوچستان دے بازو فرق دارے کہ اپرچونٹیز نظر برے کے بفق ننے وہ نظر پیدا کروئے وہ سوچ پیدا کروئے وہ فکر پیدا کروئے ارا کرے ننے مسئلہ نہ زیاد امو اپرچونٹی نشان تے ارا دے کرے نن مسئلہ تے مسئلہ پائنگ نہ بجائے حل کشنگ شروع کین تو کنا خیال پہ نوجوان تے ویسے ہی ایسے چینلائز مریک سسٹم تے او تے ترقی ویسے ہی ملک بغیر اوور بلوچ جہد لیکن معاشرہ بلوچ قوم او پاس مون کا ایک اندے کہ تینا عوام کے صرف تینا ویلا تے اوپر سے دکھ کاتے اوپر سے تینا بندخ نہ دکھ کاتے ہو رہے وہ کوشش یہ رہے کہ او تی کی زندگی ایسے بہتر طریقے سے ٹکے تو اپرچونٹیز آتے اورنگ نظر ضرورت ہے اپرچونٹیز ہر جگہ موجود مارے بلوچستان کے ہمارے گورنمنٹ اتنے گے اسکالرشپس نمتیار ذکر کے بیف بلوچستان کے رہے ہائر ایجوکیشن نہ ایچ ایس سی نہ رہے میڈیکل نہ رہے انجینئرنگ نہ رہے پیشن اننگ نہ اسلام آباد یونیورسٹی ڈے بلوچستان اپرچونٹیز کرے یونیورسٹی رہے اندم کرے آؤٹ آف کنٹری ہمارے تو وہ اپرچونٹی سمجھیں او نہ کرے نالج حاصل کریں کل ضروری مرے کہ ننے آگاہی تا مرے آگاہی مفق تو نہ دکھنے کپانا تو دا کل گڑاک میٹر کھیر ہے ہم سوچ اور نظر پیدا کریں کل ضروری ہے لازم موقع ہستا موقع فائدہ چسکنا ہے لازم موقع نہیں پیدا کرنو کے ہیں پتہ ہمارا سرکاری ذمہ داری ہستے ہیں یا ہمارا آرگنائزیشن ذمہ داری ہستے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر موقع پیدا بکنا ادارہ تو کا روزگار والا بھی یا ہوٹلنگ بھی یا ٹورزم مبرک بھی یا پرائیویٹ والا انڈسٹری صنعت بھی تو لازم کمیونٹی ہم سیر روزگار مردمانی مستن رول ہیں کردار ہیں وہ ہمیں گوڑا سرکاری ذمہ داری ہستے ہیں کہ مرد نوجوان واسطہ موقع پیدا بکنا لازم بے روزگاری وقت ایک پریشانی یا اچکار نبوگ تو انسان ضرور مایوس کا مثلاً غلطی نیم کا اور روزگار ہم اللہ میں تعلیم رسک وتی جاگا ہے میں تعلیم آچے وطرہ سر کنگ ایک منزل سر بوگ محل میں تو ای بابتا اللہ ہمارا جیڑی کی موسمیاتی والا ہمارا کار بکنے اور سماجی ترقی واسطہ معاشرتی ترقی واسطہ یہ والا کار گنجائش ہستے ہیں تو ای بابتا ہمارا گیشیں گپ جن تنویر روزگار والا خاص کر شمع توچے سرپت بے کہ سرکار انچو ملازمت نیستے میں کہ پبلک ادارہ نیستا لازم پرائیویٹ سیکٹر آوڑا دیوار نشتا بعد میں پرائیویٹ سیکٹر اور سرکار نے میں پارٹنرشپ والے بھی کار بھی تاکہ ملوکاں روزگار بھی خاص کر جنک کا یہ والا تو چی سرپت بے کہ یہ وڑا کار چی وڑی گنجائش ہستے بالکل سر جیکو گورنمنٹ اداروں
ہاں جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں جتر NGOز ہیں دمی ادارات ہما کارخانہ ہے سرا کہ نوجوانار اپرچونیٹیز ملا ضروری نہیں سر سرکاری جاب لیکن اپرچونیٹیز بعض ہیں تب بزنس سرا تبیا بعض موقع تتریں کہ گورنمنٹ تھرا دیں گے اور جو NGO سیکٹرز ہیں ہما تھرا دیں گے اویل کھنائیں اور آج کل عام بھی شدہ تقریباً بلوچستان ہم حد زیادہ NGOز درخت ہوا پبلک سیکٹرز ہیں جو ہوی نوجوان سر کارخانہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپس دیں گے ہمیں علاوہ روزگار دیں گے اور گورنمنٹ ہوی کوششیں کہ زیادہ سے زیادہ روزگار دوں ہمیشہ انٹرپرینورشپ سے رکھا رہوں ہمیں علاوہ فری لانسنگ سے رکھا رہوں نوجوانار لیکن بس مسئلہ ہمیشہ کہ میں مردمار میں نوجوانار اویئرنیس سے کمی ہے اور ہمیں سرا پبلک سیکٹرز بعض کارخانے NGOز بعض کارخانے کہ میں نوجوانار اویئرنیس ملی ہما یکھے لوگ علاقہ اشتیا ودی جاب دھیان کھشاں ودی بزنس سے رکھاں ہمیں علاوہ فری لانسنگ ہے مطلب کافی اپرچونیٹیز استا جو کسرا وہاں یار مطلب چاہیے کارخانے لیکن وجہ ہے بس صرف اویئرنیس نے اور میں کوشش تو ہمیشہ کہ NGO سیکٹر کوشش ہمیشہ کہ کمیونٹی اویئرنیس کل زیادہ بھی اور اے ٹائم نی بلوچستان گورنمنٹ بعض کوشش کھنا ہے کہ ہر علاقہ اویئرنیس سیشن کل زیادہ سے زیادہ اسٹارٹ کرنا جی ہاں سر بس جو اویئرنیس اہم میں مجلس مقصد اویئرنیس سرپد یہ کہ بھئی نوجوان ہوتی اویئرنیس سرپد با مسئلہ جیڑان سرپد با اور جن کا لیے والا ہم اپرچونیٹی یا مواقع موقع ہم ضرورت ہستے میں جنہیں کم مرچی عرش پہنا تیار شعبہ تو کاوارنگو کمپیٹیٹیو ایگزام با یا پروفیشنل جاب با یا ہارٹ فنڈ تہا اترمن نارے تھی تو عرش شعبہ جنک ظاہر و پدرنگ تو جنک کانی والا چوڑے جیڑا ہستان چوڑے مسئلہ ہستان تو انم وقت کے جنک کے لازم پتہ جنک کانی والا خاص کر تو ہاں جیڑا ہوں سرپد بے وقت پرسنلی پریکٹیکلی طرح ہوں جیڑا ہوں مسئلہ بھی تو بلوچستانی نوجوانہ خاص کر جنک کانی والا چوڑے مواقع چوڑے جیڑا ہوں مسئلہ سر دانوں سوال رسے کہ اکثر مخلوقہ کر رفے رہا اور دیٹ از شک اصف کہ زالبولنا ناڑینا مسئلہ پین مرے رہا اسی نرینے شاید اوخا مسئلہ درپیش مفروئی تینا اوراغن پیشتمین خواننگا کہ کاریم کننگا کہ یا مونا سے جوانو کرے تو اسورنگے کی دار سر مرے با تینا قوم کی دونکے با لیکن ناڑی اور رتمی کو قدم اسے پوس کو نو مسائل اسنا سامنا مرے داخ وقت نہ انالائسس کرنا دا پائے کہ ناڑی نہ کرے مسلک نہ کرے حکومتیوں نہ کرے دینیوں نہ کرے معاشرتیوں نن من بندغ اس چونکو گرو بندغ تینا دماغ تے من تینٹ اصول جوڑ کرے اولا ناڑی تے اوتا پابند کرے بلوچاتا جد ہسٹری اور اس بلوچاتا زیادہ لبرل اور پروگریسو وفق ناڑی کی قصص بلوچاتا ناڑی چلے فین ہوتے نا قوم آتے ہیں انہوں کرے مذہبی لیازٹنی اور اس تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت خولہ مختلف دنوں نے کرے پن ملیک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ دانا بتاؤ مطلب ہے کہ نہ مذہب توڑیں گے ناڑی یہ نہ کرے نہ قومیت توڑیں گے انتا ہے کہ بلوچ چاہتا ہے ناڑی کی ہمیشہ لیڈ کرے نو داسم باز نے اندروں مثال مل رہا ہوئی کہ ہر قوم اٹھی شاید مل پس لیکن بلوچ چاہتا ہے ناڑی تے کرے جرت ہوتا پروگریس ہوتا کرے کامیابی پورا دنیا ہوتا ایکنالج کی صرف ایسے چونکو گروس ارا تینا دماغ اٹھی دونوں منا ارا پارا چونکو طبقس ارا تینا سوچ کرے لیمیٹیڈے ارا تینے خوف ارے تینا ٹیٹ خوف ارے کہ ناڑی تے شیدن مقابل کریں کپن یا مقابلہ اوڑ کریں کپن او کرے پوسکنو اصول جوڑ کے رہے کہ ناڑی تے یا تو خوانوئی ہے پہلا خوانوئی ہے تو اللہ لازمی صرف مسجد والا اسکول خوانوئی ہے اگر مسجد والا اسکول خوان شارم پیشن نو یفتا اسکولرشپ اٹینڈ کرنے کا پگ اگر نوکری کی تو نوکری ٹیچنگ کریں گے ایک پے نوکری سو کریں گے پگ دا سب یا تو ڈاکٹر بنیں گے یا ٹیچر بنیں گے دا کل لے کرے نن جوڑ کریں نو ننا معاشرے جوڑ کریں اور او معاشرے جوڑ کریں ارا تینٹ ناڑی تے موقع اتنے ہوا پگ ہوتی کہ اپورچونٹیز آتے اتورے نو ارا نرینا کرے قابلوں قابلیت تخیرہ تینٹ کرے کردار نوجوانوں او کرے ناڑی تے نہ تورے رہ نہ کسرتے تے بند کرے نہ اوکے مسئلہ
ते दरपेश कर फिर ना ही होता कसरा करे दोनों बंद तफेर किया रहा होते मसला के और अगर ऐसे मसरस कामयाब मरे तो ताटी चुशक कसफ के ओना पद ओना करे वालिद साहब ना मरोई दू ओना करे अरिख न दू मरोए इलुमस न दू मरोए या मारस न दू मरोए अंते अंते के ओ अमो माशरा जवान इंगा नरीना को अराते दा मालूम है कि भाई नाड़ी ये दा अक्काते कुल लिते रहा खुदा इतिकता दुनिया इतिकता माशरा इतिकता गुड़ा ई दे रोट ना इतो का ना तो दारे नाड़ी ने मसला पास हो अर कसरा लेकिन मसला करो कहते तो समझेंगे ना जरूरत है कि दास नाड़ी को दा बलोच नाड़ी को या राम कौम ना नाड़ी में छैना ना पश्तू नीड़ में दाते अल्लाह करे बेशुमार सलाहियत सुने और दाते न सलाहियत आते अरहालते निकार फेरा और माशरा कैसे बेहतरीन हो करे मिसाल जोड़ मरेरा और तिना एलो ईड़ की कसर जोड़ के जी शरदर नियाड़िए बुलाएं रोल जालमूल माशरत का मजने किरदार पीलू का आइए दीवरूई तरक्की समाजी मुआशरती तरक्की तो लाजम येशन जुस कने गुटसरा में मजलिस गुड्डी बार हैं देखे तो गप्पी थी जन्नास्ते सर मई यखे नौजवान रहे कि नौजवान वही लोग इले लोग निंदगम हिची ने भी ब्याय वॉलंटियरिज्म हम ब्याय शुमा वही माइंड वही चेंज खने जरी शुमा वॉलंटियरिज्म खाए वही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन खने कोई तो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन खने वही प्लांटेशन खने शुमे नेटवर्किंग भी शुमे माइंड चेंज भी लोग निंदगम अपनी चीज हिची दिन मिला खमे 12 दरांत वॉलंटियरिज्म खांत ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन खना नेटवर्किंग खना अपॉर्चुनिटीज वही खाई हमारे शुक्रा मैं हमें ही रहा है बिल्कुल जी नम तो वत चे कन गाय कसकर यूते वाला तो यूं एक जोहद कोशिश लाजम हर मुर्ग बाले वत बलूची एक बतल है ना कि हर किसी वती कंट्रीब्यूशन वती किरदार है बड़े न बढ़िया में माशरे तो का वरना हनी दीन भी वास्ता तरक्की वास्ता कार कन गाय तो वती ऑर्गेनाइजेशन वती जोहदानी बाबत हमारा सब कुछ दे सर अरकस में जिंदगी न से मकसद स्मरिक अरा टाइमन ई पैदा मत सुनोट एनो इसका नहीं हमेशा बिंगो नोट के बलोच आते के अपॉर्चुनिटी ऑफ बलोच आते के वर्ड कसर ऑफ बलोच आग डेवलप करेंगे फर्स्ट तो चुनकी इनका अंदाज था कि कने बलोच आते के ऐसे पॉजिटिव कसरस अंबार करो ये तेना करे हमें पारना चुनका बेशक बलो शमास या एलोस रोशनी करेंगे पर लेकिन चुनका मोमबत्ती तेना लाजमी करे और कने जिंदगी ने करे अगर दास करे नहीं मकसद उरे सकते नहीं उठे बाज देंगे करे नौजवान को अराती ऐसे पॉजिटिव कसर आती न कोशिश किया लेकिन जिन जिंदगी ने मकसद है चाहे वो नना नाड़ीक मरेर कना ईड़ लुमक मरेर या फिर करे कना ईलुमक मरेर ओते करे ई ऐसे अंदर कसरस निशानते वरारे बाज जेबाव करे बलुस्तान से अरारे वो तेना करे पॉजिटिव अप्रोच और करे मेहनत तन बलुस्तान बाज जेबा कने केरा तो कना जिंदगी ने अंदा मकसद है चाहिए यार ऑर्गेनाइजेशन ती मसनोट इवन ऑर्गेनाइजेशन अलावा एज अ यूथ एक्टिविस्ट अखा वक्त कारिम करेंगे क्लाइमेट एक्टिविस्ट कारिम करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट नजिया कारिम करेंगे तो हर जगह कना कोशिश अंदा हमारी कि ई तेना नौजवान ते अरा टे अमू स्पार्क करे अरा कोशिश करेंगे छाए अरा न करे तैटे अंदुनु गड़ा सरे कि वेल करेंगे कोई यो दे तेना नेटवर्क शामिल किया मो नो द अपॉर्चुनिटीज इतने वा गड़ा लेते वा खना सता गंदा मनेंगे कि तेना अरा मच्चे पर लिमिटेड नॉलेज जैसे का नाम शायद ऊख गिड़ा एल खनी कत्तनो जिसको जिंदगी अरे मोन एल के ना लेकिन एनो इसका नख गिड़ा एल के उठ ई तेना यू तो गड़ाते मुंतकिल के वा और पर नॉलेज इतिंगन बशखिंगन नाम नॉलेज बढ़ाएंगे तो ई तेना जिंदगी तेना बलुस्तान में स्पेशली यू तगे वल्ला पाकिस्तान में यू तगे ऐसे पॉजिटिव कसरस पट्टे वा और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड अगर खनी कत्ता उठता एटलीस्ट क्रिएट करके भी अंता लाजम नौजवान वास्ता माहौल पैदा करना मौका पैदा करना दुरुस्तन जिम्मेदारी अस्ता लाजम मैं रेडियो पाकिस्तान PTV एक जिम्मेदारी हस्ते कि नौजवान वाला मुख्तलिफ वाला प्रोग्राम का मरचुगी में मजलिस से मकसद अवेयरनेस सरपदी आम चुके वरना वत का रहा पता वत वरना हाँ तो लाजम आज एड़ा मसला गेश्त सरपद तो इसी वास्ता कारखाने की ज़रूरत हस्ते पर चके वरना हानि बदे नेम का रहा दक वो सक नुकसान है
یہ ذات سرا نقصان ہے یہ فیملی متاثر بھی یہ معاشرے تو کا چیچو نقصان بھی اگر نشئی بھی یا دیکھیں ناوشکاری آوار بھی ہوں دیکھیں معاملے آواری بھی ہوں تو شرط ہمیشہ کے باعث تعلیمی و ماحول جوانی حوالہ کارخانے کے ضرورت ہستے ہیں کہ ان کا مزید جہد و کوشش میں مجلس گڈی باہر ہیں ورنہ خاص کر میں مجلس چارگاہ تنویر جان ہانی ذمہ داری چی بھی اما مات پیت کے مجلس چارگاہ آو تو چکن بات فکر مند تئی وتی آخری گڈی دس بندی چی بتکم بس سر میں والدین ماں گشاں کے جیکو ودی بچاں ودی جن کھا ہمشان ودی بوجھ نہ دے جی ہمشان الے ہما کھنا ہمشان گشے کہ شما پریکٹیکل ورکم بے شما ودی نمبرنگ الے ہمیں اگر ہما بچپن سے ہی ہمشان والدین ہی ہمیں کنا بوجھ پنانا تو ہما من نمنا ہے کہ اگر وہاں چو کامیاب ہیں اگر ہم کامیاب بھی ہیں ہمیں جیکو مائنڈ ہے ہم دے ہم بھی زیادہ تر مردم اچھو گشاں کہ مطلب سی ایس ایس کھنا لیکن ہم یک ٹائم ایسے کہ مطلب آئے مائنڈ ہتر بھی رہوں گے کہ ہم گنوک بھی رہوں گا ہماری وجہ ایسے کہ بچپن سے ہی والدین اچھے توجہ ضرورت ہے گنوک چی ہوگا سر یکی تعلیم میں بوجھ بھی ہیں ہم اگر شما پریکٹیکل ورک نہ دے ہمارے شہر تو ہم یکی بوجھ ہمارے شہر چکا بھی تو ہماری وجہ لازمی نہ ایک ٹائم اچھو کھائی کہ ہماری مطلب مینٹلی ہمارے جو کوشچن بعض ہمیں ڈسیبل بھی رہی شرف درا مجلس سے مقصد ہمیشہ اویئرنیس تھا بلے تنویر گپی مراشن کے بارے اما کے ٹیلنٹ کے ہستے اما صلاحیت قدرت نیم ہر ورنہ ہستے پرچہ کہ قدرت تھا کہ نوجوان جڑ کو تھا آیا جتائیں صلاحیت داتا جتائیں قابلیت و لائقی داتا یہ جینیٹک فطری طور ہستے تو لازم وادن دنیا تو کا شعبہ دیما ترقی کو تھا تو ہر شعبہ تو کا جنک کی بھی بچے کی کار بکا ہن صرف پابندی مجن کے تو کجا شعبہ بکا یا زر راست یہ اسکوپ آس تو یہ تو بچے ہستے بھلے آپ وتی شو کے گھوما وتی پیشنے گھوما وتی کارے گھوما کام تو یہ لازم دیما با میں کریئر کاؤنسلنگ یا اما شعبہ گچین کریں گے ایک مزنے مسئلے جیڑے کا اسکر بلوچستان والا ہستے یہ بنیاد ہے کہ پدمندگی ناوانندگی تو ناوانندگی مات پیتی معاملات سرپندبان چوکانی صلاحیت نہ جانا تو چوکانی واسطہ موٹیویشن نہ کرنا تو یہ بلائیں ذمہ داری ہے کہ چوکاں کریئر کاؤنسلنگ اسکول بھی کالج بھی یونیورسٹی بھی یہ لوگ تو کا بھی مسترے مردوں کماشے مردوں تو آنے رہنمائی بکنا وہ ہرچ کارے کے کنک لوٹاں اگر پازیٹیو ہے موقع دیکھ بھی کجاں شعبہ وانک لوٹاں تو موقع دیکھ بھی تاکہ آوتی صلاحیتاں بیمان نارے نہ وتی معاشرے واسطہ وتی فیملی واسطہ جوائن ہو گسرا تی دس بندی ریکویسٹ لس مردما ورنہانی بابت اچھی بتو نوجوان دیکھیے کہ نا ای پاو دہشت میسیج صرف آخری ای طرف پیغام صرف اسے ریکویسٹ سے اسے کرے منت و زاری سے کہ خدا نمیں چک کمبر جوڑ کریں ارادے بال کریں صلاحیت سونے اگر دا چک کے کرے چھن کو پنجرہ سٹے بند کریں نو تو چک کے چاہیے کہ وہ بال کے انڈے کے پر رکھونو اور آسمان اچکستا اخذ کرے وہ محنت کریں کہ اخذ کرے کامیابی تے حاصل کریں کہ اخذ بڑھ زنیں کہ کائے معاشرہ نہ کرے امو ارا زنجیرہ کو ارا امو چھنکا پنجرہ وہ ہم پیش تمہیں ہم سوچے وہ کوشش ہو دے تینت کرو یہ اور نوجوان تھی تو سمجھیں گے ضرورت ہے کہ نہ گورنمنٹ نم کی کوشش اس کیک نہ پین کسس کیک نم تینا تو بندہ کو رہا تینا زندگی بدل کریں گے رے اور تینا قوم نہ زندگی بدل کریں گے گوڑا کوشش ہے کہ ایٹ لیسٹ زندگی تے اسوار ہمت کبو اور کوشش کبو مسترین چیز امت و کوشش تنویر جان تی لک منت کے تو ات کے مجلس زیبدار کو انام تئی باز مہربانی منت وار شرف درا حشات ما ورنہ ہاں کہ ورنہ سر کارا ہاں تو لازم آپ پتہ گشتے تجربہ کار بان کہ وطم ورنہ ہاں ورنہ سر کار کرنے کا تو یوتے والا ہر نیم کا کار کرنے کی ضرورت ہستے لازم ارچ وسائل کی ہستے تو وسائلہ کارمرس کرنے گیا ہاں دیما بر گیا آنے ترقی واسطہ سماجی ترقی واسطہ معاشرت ترقی واسطہ تو یہ